TED je organizacija koja je postala poznata široj javnosti po svojim godišnjim konferencijama koje okupljaju svetske lidere i briljantne umove. Njihov sadržaj danas je dostupan gotovo svima, dok je i dalje problem kako u diskusiju uključiti druge korisnike koji nisu među 1300 srećnika na TED konferenciji. Rešenje je pronađeno u pokretanju nove platforme TED Conversations. Ona je urađena po ugledu na Quoru, odnosno predstavlja platformu forumskog tipa sa diskusijama sa integrisanim odlukama savremenih društvenih mreža. Za razliku od Quore i sličnih servisa, na TED Conversationu sve diskusije se vode u 3 tačno definisane sekcije: Ideas, Questions i Debates. Kao i na samoj konferenciji, svaka diskusija ima određeno vreme u kom će biti aktivna. Naravno, na TED Conversations vreme neće biti mereno u minutima, već nedeljama, što će sigurno stimulisati brojne stručnjake da se uključe u raspravu i podele sa svetom svoje ideje. Kako bi privukli što veći broj korisnika, TED mesečno poziva poznate stručnjake, pisce i blogere da pokrenu teme u kojima će aktivno učestvovati. Jednu od prvih diskusija na ovom servisu pokrenuo je Seth Godin, poznati internet preduzetnik. Kako bi se sadržaj sa konferencije povezao sa diskusijama na TED Conversations, moguće je prilikom njenog pokretanja linkovati je na određeni video, odnosno izlaganje sa same konferencije. Naravno, većina diskusija na TED Conversations su na engleskom jeziku, ali to ne bi trebalo da vas obeshrabri da uzmete aktivno učešće i podelite sa svetom svoje ideje i iskustva.